Sinemaswati sithi hluphekisa ngamabomu. Lento yekuthothobala sayemukela enkosini Bhunu uMbandzeni ngesikhathi anikela nje ngelive lemaswati aphisa emabhunwini ngesipunu nje nangenkantini nangesibuko. Nathi ke saseseyakumunya lokulibala. Buka phela ngeminyaka yema-80s kugelete emashangane atongena eSwatini abalekela boFrelimo nakafika eSwatini afike athathe emaposition lasetulu. Buka ugijima uyalapha etimakethe kaManzini bombabane kugcwele emashangane ngola ona tonke timakethe ubuke ema-positions la ku government kunemashangane ekhatsi into lebesingayadi uthi ubuka la kuma political organizations lamaphathi aholwa ngemashangane abuyapi lamashangane aqhamuka kuhamba aphila amaswati emaswati bona bomalandzela alandzela nje ngemuva alandzela nje ngemuva sesibuswa ngemashangane in every economy yethu isetandleni emashangane in everything. Ngithi cheka kunemaswati lazulako lethu umhlaba usemashanganeni emabhizinisi ngene ko onke lamadolobha bantu labende emabhizinisi lapho ngemashangane nemapakistan apha emaswati ayazula. So lobulima bekuhambisa ema-benefits sakumunya enkosini so sichubeka nako sithi hluphekisa ngamabomu. Ngitshele nje ukuthi le mali yakho ngilamashangane lapha kaManzini bombabane boSpeak Stake emarket ingakanani.